Kardom kini berta jengtha kini berta thanbang ini jiten teron. Aprang si bertang tan pen sepajir midam de aprang bertang kungpi arjekta. Aromre dan hen kate kim arara tumapan polis CRPF lapet de forest asai khatum jelak si hen ki PSI dengda. International Human Solidarity and Tendency Dipu Government College ahi bersama में आर्मी बच्चे देख पेदोपो बेटान तुमकी अर्जुन देत पेन भी पुथा बेटान तन पेन चेपा जर्मी दामसना कार्बी आंगलोंग ला पेन नागालैंड आहाय लोंग के तो लाहौरीजान दुदु कुलनिया लो पिनी आरोंरे पेन हेम कचे किम आरादा तुमाफान पुलिस CRPF ला पेन दे फॉरेस्ट असाइकिया तुम चलांसी हेम की PSI देंगदा Karbi Anglong lapente Nagaland ahoy along kedo Lahorjan Borlengri lapente Chutolengri Dudu Kulini angkang aronri pen longle kacerai boi lapente Hemrit kekim keceparuhum kedo arat atum Karbi Anglong Thomas Council pen kepatil piponsi hem kipik mate kathali mate eviction asai klemponlo lapente lapang sosai long District Administrative Law and Order ceparideng Deputy Commissioner mate DC Superintendent of Police SP Land and Revenue Circle SK Mondol lapente Forest Department asai ki sai phuatum cherap cheto dunsi hemrit kipi mate kathali mate eviction asai ni samjin pensi petun pon manjapen beta pangdapon sonjit tiso Mr. Fort Karbi Anglong International Human Solidarity and Tendency Dipu Government College ahin pensitame armu kecedek pedopo Pinini phain koi ani International Human Solidarity and Tendency Dipu Government College a principal penjalinsi Department of English along Department of Philosophy atum cherap cheto dunsi pirthi adang kache thang plup ka phiri mime abura keso coronavirus mate COVID-19 akeso pen kachingrai nanje RDP ponsi Dipu Government College kachali au somar lapente NCC atum pen chelangsi armu kache dek asai dengpon Dipu pen berita pangda kon onward teron News 24 Karbi Anglong Pini berita lanskan tanilo dome thakme Kardom